Penmi pajba no ke England ya ke squad list ke jongka na ke bentar ke FIFA World Cup kumju uru ke Norway. Handrai don katokan ne ki star player jong ke England ki Khlem shah khot setia ha ukush jongka. Batung ini peit ki kita ki ban sadu no ban yel ka World Cup manta usnam. Bat mentangin sai peit shua ya ke squad list jong ke Norway. Ka Norway hadin arpu prasnem ka lala ban wan pai biang ha ka ne karasan ka bahe ban yishim manta. Ka ban sadiru kesin ka ban kong yo Erling Haaland ban yo mi madan ha ka World Cup. Te perlongan sapule ye ki squad list bat sasngap mapi. Na ki goalkeeper jong ka Norway ki day Unailan na ka club Sevilla. Tangwik na ka club HSV. Usilwik na ka club Watford. Bat kini ki goalkeeper. Na ki defender pot ki day uke ajar na ka Brentford. Will Ostigard na ka club Genoa. J. Ryerson na ka club Dortmund. Demoler Wolf na ka club Wolf. UFB Jorkan na ka club Bodo Glimt. UH Falcheners na ka club Viking FK. US Langas na ka club Derby County. T. Games na ka club Bologna. M. Pedersen na ka club Torino. But na ki midfielder jongka ki day Martin Odegaard na ka club Arsenal. M. Thorsby na ka club Cremonese. Pisbeck na ka club Bodo Glimt. Esbech na ka club Fulham. JP Hodge na ka club Bodo Glimt. Thorswet na ka club Sassuolo. Chelderup na ka club Benfica. F. Orsnes na ka club Benfica. T. Asgard na ka club Ranger. Bot saki attackers ki jongka pat ki dew Erling Haaland na ka Man City. Strand Larsen na ka club Crystal Palace. Sorlo na ka club Atletico Madrid. Enusa na ka club RB Leipzig. Bob na ka club Fulham. Te perlok kini ki ki arpun rungut ki rangil kai jom ka Norway. But ki player ki bal kampau khamat hakane kari ki day Sorlo, Odegaard, but Erling Haaland. But mentangin sai peit pat ya ka squad list jom ka England na ka benta ka World Cup. But ngin sai peit ki kita ki rangil kai ki papau khamat ki bom syakon. Nangkongan pulih ke list but sasngap. Na ki goalkeeper jong ka England ki day J. Pickford na ka club Everton. D. Henderson na ka club Crystal Palace. J. Trafford na ka club Man City. Bot saki defenders ki jongka. Ekonsa na ka club Aston Villa. And Orele na ka club Man City. M. Gohi na ka club Man City. Dispen na ka club Spor. Dibon na ka club Newcastle. R. James na ka club Chelsea. Johnston na ka club Man City. Livramento na ka club Newcastle. But Johnsa na ka club Leverkusen. Ki midfielder jongka kiri Anderson na ka club Nottingham Forest. Maino na ka club Man United. Jude Bellingham na ka club Real Madrid. Roger na ka club Aston Villa. Rice na ka club Arsenal. Henderson na ka club Brentford. But Eze na ka club Arsenal. Bot saki attackers ki jongka kiri Hurricane na ka club Bayern. Rashford na ka club Barcelona. Saka na ka club Arsenal. Gordon na ka club Newcastle. Tony na ka Al Ali. Watkins na ka club Aston Villa. Maduke na ka club Arsenal. Te perlo kini gide kita ki rangil ka ki ban sami madan na ka benta ka England ha ka World Cup. But kini pat ki rangil ka jong ka England ki bom shah khot na ukush. Kata Phil Foden na ka Man City. Trent Alexander-Arnold na ka Real Madrid. Harry Maguire na ka Man United. But Luke Shaw na ka club Man United. Kantup Saukul Palmer na ka club Chelsea. But kiwe pa. Te perlo kini girangil ka jong ke England ki banam la aban mi madan ha ka World Cup. Kubli sibun wat am klik ban subscribe. Like but press your bell icon kanang bapin na miss ha ki update mai.